ya mwakwa baby me ya Adom TV Badwam na uguso ehwe no miguso kai wo se kumpu Ghana Prime Friday no baso den so bo remo Friday bia wo kumpu Ghana de wo to no ya teso 50% na yesa ne wo ni mu ano no tumi kana TV no kopa bi wo fridge no air condition and our laptop phones ne ade wo bo rura kumpu Ghana Friday Prime Friday no koso den kokojo de sisi ya tete so ma branches ni nyina ubowura mu a sa na koso wo ho fra kumpu Ghana wo 0302752020 0302752020 na woni won mu ni nkomo na rush ko branch na ben wo kumpu Ghana na so kokope wo de to sisi Nenso nyame aye ya Adom amayensa ka Faith Homeopathic Clinic wa ha ye no mba bedi enkomo e wa pomudin mu enti Dr. Kankambwed. That's right. Ye mo akwaba na bibia boko de Prophetess Elizabeth Faith sa ye sure say nyame Adom ne ho ye na so wo hwe nso a ma me fa akonya so ye panifo na mu ne na wase en adwuma kuo se wo mo ne ye aye adwuma afi mu ni na ye da Faith Homeopathic Clinic say so for penny nyame hira papa ne empa ye ene ye bisa nyina free nyame ho ne se obeto nhira egu adwuma no so na obi obewura Faith bia na pomodin papa emra na no so ama ye ne mo ayonkofa no so atena ho. That's right. See Adam wase so wan hwe a wada mo akwa ka kire no maye see ye ni so no papa ye ni so mo so adokotafo a mo ba. That's right. Amune ebedi nkomo kire ya de see Adam wase pa ene ade achi ye hwe de me da se ene ye hwe liver no okay o se ye rahama time ye remo wi substance na nwiem no edo so pa okay ye homebi ye dibi na ye nombi na ye peke bi nso so ye de yensa na ye can liver dey na hepatitis B on frame hepatitis B virus near one of the strongest virus or you're stronger than HIV virus so hepatitis B virus eba bontin a it take 7 days and san we HIV virus ba bontin a 3 hours obewu okay it is a HIV virus for example a bit me assign ni part 3 within 3 hours hepatitis B bit me assign ni 168 within 7 days into or your strong virus now the same transmission modes a kwan yankofo fasunya HIV no the same process and obi so bit me fasunya hepatitis B to be precise hepatitis B virus no so okay see obi na our bleeding gamma obetimi the amount o use blade obi a oye infected enya obenya even cry say bia me saw door hand dey mu cry no infection no mean say me ja no ho virus ne be take 7 days na ho till within 7 days obi so bia without this infection bia no ono so apeke na o sha sa virus we obobro di peduam a o liver na okotenem enti liver ne dwuma so a odima ya pomode no ebro 500 and over enti imagine say obinya hepatitis na all the liver functions are conform so liver function conform we oba na we be ma affect hormones obenya hormonal imbalance wa wo sem ene o mema sem ebe conform we oba estrogens ebo ma otu nkosua witimi ovulate no ebe imbalance yenye papa nkosua to mo yenye papa to ni be ma hia kra nyinse enfe ni nyinse untimi nyam sana be ma so ne hunsuo na efe no testosterone no ebe gine enkwamwa dodo a ohia se ode benye moba no onya nti although obetimi sustain erection ti mema bebre na for say otimi ejina so no obedi nhyiamu a eso otimi wo sa acception no wrong we be ma the fact that say otimi sustain erection hu gina so dendenden eno nje so obetimi awo se wo no hu nsuo no enkwamwa ewom omaho oden ene omododo no ene de nyinsen no eba ti mema nche sa de we enso pa because dodo na for say otimi no oba da dia so otimi wo is wrong and no kodan chen a efe bibi protein synthesis on say nipa so didi no wadua na kra anya balance a nyame nyansem no liver na nkasa timi twetwe nsuo bi ho nipadua nim na prepare protein na dia be support adua na nka odi na nka anya balance diet no na oni padua na nourished kama now say liver no be dysfunctional say adwuma no entimi nkoso efe bibi the clotting factor
no say ade twa na mo J2 aha nyame nyansem no liver no provide ade bi in the blood na no abeda ba bi atwa no na moja na jai obi a ne liver function onya liver dysfunction no obetime over bleed say hospital man na obewu inti no sa clotting factor liver no na ye inti ubenya liver dysfunction say ehu pa ona aduane bia ye di bia say ye starch say ye carbo say ye protein whatever you eat convert it into glucose energy na eno na call mojam in the form of energy many pe bia ho ye ne den eno ti na we fasting 40 days kra so long as our numsio no obe nante ho aduane wo liver no store all the excesses unhia ne mprempren no na e release my blood nkaka now so obi benya sa liver dysfunction ya excess amount of glucose no be komojam edide na beba diabetes diabetes is simply excess amount of sugar in your blood intino say liver no be dysfunction as a result of all these chemicals and in them wiem e fa waduane unsuo ni wa ade mu a as asama told you so from a womb to body no produce even cells I'm gonna be replacing old ones no or more what twa afu no esen fubium ade atwa cells skin no esen be replace bibia liver edi akotin eno nti no Faith Homeopathic Clinic yes say bosomi we aye wo bra na yem boost your immune system no yem boost your liver function na yem mo ma oni padua ne ntimi fa ne ntoma pamfra sede be ya onko fire re bia mfa nkowura afefoforo na ye komu no obi yo ho a yo say bronya e de nyoma nkoya ma no de yare ne diye but this time around no kwan say obesi yare ne kwan abra oba Faith Homeopathic Clinic nti say ye o chepi osisi kasemu ya de on say awoso beba pa weda na e beba na no hyepa won beba yi eno nti wo sasabro na say ndompem ha obi a awo bremu say emutimi tutu pa fabra Faith Homeopathic Clinic say ye osteoporosis osteoarthritis yare bia ye dompem ha obi a fabra and all the liver related diseases just say yare bia ho a you say liver related because brebo na anye na dwuma yi no a major contributing factor e ma sa yare by and lately ye hu say nipa omode akomayade eba hospital omode sasabra friend saying situyade ene other terminal diseases no be hwe sa nipa ko nipa duam no na ne liver no enye adwuma yi nti ye hu say liver na ye major contributing factor among crofo enya sa yare because said they kan ye no unya your friends say excess sugar in your blood liver na ntimi am friends say ntimi nye liver na store na release call blood in no in the right amount excess bekom akonya diabetes nti liver na dwuma de edi akoten pa nti yes ro bibia cholesterol bad cholesterol si ntimi a ntimi mben ni na liver no so bekwa kofa akomaya de edi abro nti bra Faith Homeopathic Clinic enkran ha ye Santa Maria Abuya Junction hono mo Santa Maria Abuya Junction so wo Kumasi a okọ ahene makokoben 18 mo hono mo a obehu ye Samson attack ready for nyina ye wo Anaji police station chen hono mo a so koforidua Colandry Managers Road Poly Junction na bogoso fo nyina enko Old Aseda a ewo boga abronsa na chen wa yare bia e ha obi a no oba Faith Homeopathic Clinic a ye wo enu papa ne mfidi a edi ye adwuma ye gibre hwehwe oni paduam omojam ehu oyare no ansa na ye dedro amaw because we believe say ya de bia mfiti prekope ene baaye to baaye na ye wo holistic approach obi hokra no wano drama ni padua na I used to adronum afi de dose sa na abekipo increase ya we increase dose so na no so sa ko ha na liver no in return to ba ye wo acupuncture treatment e wo ho ye wo physio and massage inti akwania sa fa so sayare ni nyina bi ye ho ye be detox bia na ye kama the number na 0540 710 940 0540 710 940 and I say 0244 58 38 59 0244 58 38 59 na menu aba ade ba ko a surprise at Thursday china week e course of Faith Homeopathy oba bi o ye widow bia obeba hospital bia no okwa ye be chene ntoma achene mo any oil eno ntino eno no ye take away beginning from Thursday enye Thursday we enye ochina week kwa ntino emakuna fo nyina mobile hospital chede amobesan edi akofie ene ntoma amishira mo papa
We are special from the CEO. That's right. It's happening at all the branches. Okay. All branches be across Ghana. That's right. And Faith, Homeopathic Clinic na yete wo enka no ye na ye we guso akai wo se nyame eya adoma 9 lessons and carols no baso wo National Theatre memende ya ene ye wukuada ya wada fiada memenda ene baso National Theatre 5 p.m. ni asha ye wo gate 7 na ese dwumadie no asha se de ama bra na be hia better revival choir na enobara oni nie shofo penny dwumtuni kese Reverend Mary Gansa and so baby Paris music and so ejinamu hobe de samo amahwe no ye bo promo no amuhu ai ono fa be mada won kan hwe da wonya bibia da enso wanyem so atiase ni nyina no ye de bebro dial *714*003*3# na fanya o ticket no sisi ni enko distress ye ho ne na awurade ase bebi odi yemfiri ne bebi a odi yen aba bedro ma yemfansi ha ne na wase ye kwedi omanhene kwabna sante aye krado odi pensem mo no to so midin de afia amankwa tamaklo